ILPS की यहूद फजिल रोबम महिरो ट्रेड गवर्नमेंट कंडीशन अमत यावदन थादोर करे अनिरक सुबो इन JCLPS का गवर्नमेंट का वरी साना करे नागा पीस एकोर की मतंग द पॉलिटिशियन सिंह वखल खर खलगा वांगांग बियो हाइन BJP की रुसिबा चावना अपील तौरकली अमसुंग सेंटर द यानी कि नागा पीस एकोर सोइदन माय पाकने हाइन NSCN IM की रुसिबा मुइबाना थाजब फोटो करे मैं खुरमजरी येंबीबसे इम्पैक्ट प्राइम टाइम मणिपुरी न्यूज़ नि पुंजासी फाउबी मरुब पाउसिंग म्यामदा पिजरी JCLPS का गवर्नमेंट का निरक सुबो इन ngasi nungthil da wari sana ba hoki bado hojiksu makha tana sathari ILPS की यह मरी लेना फजल JCLPS की स्टूडेंट विंग की महिरोई तरह कंडीशन अमत यावदना थादोरखरे महिरोई तरह अदुंगसे अयु पुंग 13 ताब मतम अदवाइदा सजिवा जेलदगी थादोरखिबनी थादोरलब महिरोई सिंग अदुदि थोक्सोम सुरेश कांगबम दनजित सोमकांत कबी चंद्र साइनिंग प्रेमकांत अमसुंग रोबिननी थादोरलब महिरोई सिंग अदुबो JCILPS स्टूडेंट विंग वुमेन विंग्स की मेंबर सिंग अमसुंग मियामना ओकी थादोरलब महिरोई सिंग अदुगा मियामगा लुनेना मणिपुर ILPS सनहलु हाइब खोलाव क्या लाउदना खुराई लमलोंग तमना लाकलगा लैखिद्रब महिरोई सफम रोबिन हुड की मयुमदा संखी मफम दुदा रोबिन हुड की इमुंग मनुंगी मियोई सिंगा वरी सानकी लुनेना रोबिन हुड की मफम दा मिनिट अनि तुमिना लेप्तना अवाबसु फंगदोकी की वखलोंदा की वफम सिंह पुथोगा मधुदा कोइना पेथोकुना लेबगी मतम सुनती मणिपुर मियामना पामी वफम सिंह जेसिना पामी वफम सिंह इमुंग मनुंगना पामी वफम सिंह से मकोइना फुलफिल तौब ngamdragadi मधु वरी साबगु हनथोकना संजे ngasi की तिनबिरिबा इमाइ बेन सिंह मरुइना महिरोइ सिंह मरुइना रोबिन हुड की मरु मपांग ओइबा महिरोइ पुना मनसु खoi पुना अमतंग थेंगनमिनरगा हदकी संजल इबा खोंजंग सिदा हनबा लेतना थेंगनगी साइबो वफम से अपील तौजगे थमजसुनु जेलदा तम क्या थमगेरा था थमगेरा चाही थमगेरा थमजसुनु अदुबो मणिपुरदा तुंगलम चकिदमक्ता हौरकलिबा मिरोनगिदमक्ता याइफो हुगदबो ओइरबदी अकोइना था अमा वाथोबा चाही वाथोबा नत्र पुंसी अमा कटखिबा हमसे मसी इरमदम मणिपुरगिदमक्ता लिंगना लेहरदबा तुंगी मिरोनसु सोनरदना लेहरगदबा थौरम अमने नाइ थमजन सोशल मीडिया दा मियोई खरना ILP की इहोस्ता सुयाव यावदना फमुंगदगी मियाम की इहोसिबु अरानबा लंबीदा सिंगनना बखोनदरे हाइना एमसु की प्रेसिडेंट सनसम सुबासनना फोंदोखरे वफम सिंग असि एमसु की मेलोइसिंगदा पांगथोकिबा प्रेस मीट अबदा फोंदोखिबनी मणिपुर इनलाइन पामी सिस्टम चटना लुहाइबा खोंजंगदा मतम कुइना जेलदा फाजिनदुना लेरिबा एमसु की वॉलंटियर तरेट ओपगी थरमगा मरी लेना फोंदोखि वफम अदुदा एमसु की एडवाइजर एमसु डिस्ट्रिक्ट कमिटी अमसुंग ब्रांच की मेंबर सिंग फाजिनदुना थमनुरबा वॉलंटियर सिंग की युमगी मियोई सिंग सरुक याकी सनसम सुभाष चंद्र हाई मणिपुर मियाम की अपुनबु खोलाव असिबु मियोई कांगलुप खरना सोशल मीडिया सिंग दा आराम पाव संदोक्तुना मसक थेनबा होनरी मसी मियाम संग थिंगु मतम ओइरे एमसु अमसुंग मणिपुर मियामना तालिबा ILP की खोंजंग असि मतम यामना सारे अमसुंग मियामना अमतो ओइना लेमिनबगी तंगाई फदबा दु लाकले स्टेट गवर्नमेंट एमसु की वॉलंटियर तरे थदोरलिबा असना एमसुना ILPS कमरी लेनना संगसिनबा खोंजंगी अरोइबनती मणिपुर गवर्नमेंट ILPS सिस्टम हेक चनद्रिबा फावबा हेन कंसिनबा मोंगदा एमसुना खोंजंग असि संगसिननबा सेम सारे हाइना सनसम सुबासंद्रन मकाताकी हौरि बेहोस्ती यावदि नदबा अदुगा सोंथोकादेदा सोइबा सात्रबदु कंबीबा नत्रगना पुलिस नैदा दुम थाबा पपा यावदि नदबा फमुंग तुमबगा लेरगा अखोइ यौ हौरिबा मियोइ सिंबु कोइना लाना प्रसार हे तोबिबा तारे मसीदा करिसु खंजदबा मियोइ खरददी मोइना हाइ सुममाने हाबगी दुमबा थाजबदो लेबो रकादैदा यौ हौरि मिसिंबु लाना होबगी लाना उबगी सनबी एमा मणिपुरदा हेले मसीमा अखोइ खुदिमकना थेंगबा असि खुदिमक सुथोपा दरकार होय अखोइ सक्तिना तमसिनदुना थमगनी मखोइबो फजिन पुचिलगा मखोइबो नमथानबा हे ओनबगी थोंगसे मसी फजिलिबा थोदोसिना आबा नते इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग NSCN IM अनि की मरकता हंदक साइन तौनखिबा नागा पीस एकोर्ड की फ्रेमवर्क अदुदा युमथंगना लेमिनरिबा स्टेट सिंगिंग अमखै लानसिनदबा हाइबा वफम यावरी फ्रेमवर्क साइन तौनरबा मतुंगदा एकोर्ड अदुदा करी करी यावंगनी यहलो हाइबगी मतंगदा असम अरुणाचल प्रदेश अमसुंग मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सिंग यावना वाताना खिगनी हाइना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना थाजबा पिरकले हाइना BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट थौनावजुम चावबन ngasi फोंदोकरे दिल्ली दिगे हलकलबा मतुंगदा ngasi BJP मणिपुर प्रदेश के हेड ऑफिसर पोमिसिंग उनबम दमांगना हाइकिबदा नागा पीस एकोर्ड ना मणिपुर की ngमखै काइबि यारो हाबसी BJP की लेंगदबा फिरेपनी नागा इशूस द इलेक्टेड मेंबर खरना लेबा इरांग थोकपा याबा वांगांग देबासी nganghaningde लेबाक मियाम की पुकनिंग फाथनबा अमसुंग लेबाक इरांग थोक्तनबा वखल खर खलगा nganghaniंगी हाइना फोंदोखि
हयेंग अरोइबगी एकॉर्ड साइन तौनरप कांदा अखोइदा करी करी सोहोगनी करी मांगनी करी यौहनिंगदे हाइबदो स्टेट की सेमगा पिरो हैदना चीसु थारखरेन तारे यामना मयक सेंगना प्राइम मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर अहुमगा फजना तानगनी मधुकी मथक्ता अमु सोशल ऑर्गेनाइजेशन लेरिबा पुनमक्कसु तानगनी नखोइना हाइनिंगबा हाइरो मधु तानकीनी हाइबनी हुजिक लेरिसि मणिपुर प्रजा मियामदा इना नोलुना हंगचरीबदी अखोइगी हाइगदबुदो हाइगिसि गवर्नमेंट दसु अपील तौजरी नखोइनसु निंथिना मणिपुर प्रजागी मांगोइदबा तुंगदा मांगोइदबा तुंगी मिरोल काइगरोइदबा अदुगुंबा अदो सेंबियो अदुगा पार्टी पुनमक्तसु दोला दोली लेबिगनो मणिपुर कन्नब होनमिनसि ngasi Dimapur Airport NSCN General Secretary Teis Moibabu Opagi Throm Pangtokre ngasi numidunga matung pung baroga pungkhai taba matamda Moiba musung nagagi political negotiator singna Dimapur Airport head thungla da chaurakna mioi samngarongna makhoibu oki Mapu Opagi Throm da Sandelgi MLA Victor Nunglu Sarukyaki Lunina United Naga Council President Gaidon Kamai Naga Hoho Naga Student Federation NSF Naga Mothers Association gi representative sing amasung atai lusung bakyana Moibabu Tram oki Nagagi Humpo Mampalak Suba Ningha Tambagi Numit Hayang August Ramarida Nagaland Pangtokadori Hebron Kem ta Pangtokadar Bathoram Aduda Moivana Miam da Naga Peace Accord ki Warol Singh Pongduk Payari Dimapur da Huzik Pau Cover Tauriba Impact News ki reporter Ramananda Laisang Temna Pongdorokpada Center na Nagagi issue sing asibu Khambiba Mathau Tai Aduga Naga Sing su center ki problem sing bu Khambiba Mathau Tai haina Moivana Pongdokkare Maite amasung kuki sing su Nagagi issue sing asi Khambiba Mathau Tai haina su Moivana Pongdokki Adubo Handak center ka wari sanakiba amasung यानिखिबा सिंह असि सोइदना माय पाकने हाइना मोइवाना थाजब थमकी नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी CPI gi August reta Guwahati da phongkiba mifamna Naga Peace Accord yamna singnaningai oiba mayek sengdaba amasung nampu sasanda sahi tawnikiba asibu haksina lawbaga lonena yaningdaba phongdokhare Accord asiki matangda ngasi fawba awangnong pok lamdamgi chief minister sing amata tanaramdaba amasung parliament ta putoktaba asi laibak thibani Nagaland da santi amasung tangdu leitaba porakpa taramna oi adubo masina atai state singi interest ki mayakta leirabadi yaroi haiduna athuba matamda yanase asigi akopa marol miyamda khanggadabani haina North East Coordination Committee CPI की President Dr. M. Narayana Thador Pasiro Laman Kangalakli. Hojik Sangsalakli ba ILPS ki khongjang as a joint committee on inner light permit system na laikidrba Sapam Robin Hood ki JSC bu tokhaina thambagi wafum leite haina JSC ILPS ki co-convener BK Moirang San Phongdokhare ngarang sagolban ki mafam amda pangthoki ba pawgi mifam amda mangna hai ki bada laikidrba Sapam Robin Hood ki asiba haksang lawgi matangda JSC ILPS na government ka watup thok lambagi wafum leite JSC ga lonena puna sanction minarak le ba khongjang asta JSC ILPS na su sawgatuna lakli bill pass tawdriba fawba asi baksang lawkhiroi haiba JSC ki phirap asi JSC ILPS na sawgali haike कोई जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम के माइकैदगी कोइना थमजरमबदी कोई इन प्रिंसिपल ओइना अंगांग सी लौबा हाइबसिदी कोइगी ओइनादी यारे तोयगुमसुंग अंगांग सी लौबदुदी मागी मतम अदुगा नुमित डेट न सिंग अदुदी इमुंग मनुंग अमदी JSC अदुगा पुन्ना तानमिनरगा खुदोंग चागदबा मतम अमदा एकोइना लौबा हाइबसिदा एकोइ मदा लेपकनी मदु नतना एकोइना ngasi sigumba numitida angangi lorge haibagi sapchaba phirep tu ekoi makoi da pide madu JSC amadi imung manungi wata dana ekoina lobo ngamoi adu makoi tanaro matungduda haiba angang dudi lobogi tangkak dudi matang chaba da koi dum logani Imphal East District ki MZ NREJ gi staff sing makhogi nomagi sintha leptuna Manipur inner line permit system sana hangadabani Mahiroi Robin Hood Harpade senaba police personnel sing matik saba serak pigidabni haidana Ananda Singh Higher Secondary Academy momangda wakat mifam sathakare Manipur ILPS sana lo haidana Imphal More lambigi Kansipur Yoram Daida Leba Pesu Lampakta Wakat Mifam Satakare, Wakat Mifam Adu Friendship Development Forum, Thongzu Kendra Amasung, Thongzu Kendra Workers Congress Sinduna Satakibani, Wakat Mifam Adu da Thongzu Kendra Akoib the Labor Nupi, Nupakiana Sarugyaki. ILPS ki khongjang da police no mai kapati ki soklaba mioi sing maru oina uripok lamboi khonang khong da ki soklaba ningombam zone gi damak yaning da ba phongdok pagalone na iho osibu sogarpo oina ngasi lamboi khonang khong apun banu pilup amasung United Friends Library and Club lamboi khonang khong anina sinduna miyam gi oiba wakat mifam ama lamboi khonang khong da pangthokre amasung makhata na JSC ILPS san sangsila pa khongjang da sawarkani haina so lup asina phongdorakli JSC ILPS ki khongjang bu sogat aduna maitai inat kanbalup mikal amasung
Uttra Maite Inat Kan Balup na Sinuna Thobal District ki Khangabok Miam Yo Rally Masakre Rally Saliba Sing Police na Tingna Bahon Abda Kongjang Loi Amasung Police Ani ki Marakta Munar Podgi Irang Adu Laksin na Police na tear gas smoke bomb Amasung rubber bullet na Singba Kya Kap ki Miam na su police na nung thomba Amasung Nauri Kapsilaki Mukna Baduda Commando Thobal ki Constable Ama Nung na Pam ki Kokta Soki Aduga Protester Taritsu tear gas na Pan Amasung Tu Sambatgi Soki Asok Puna District Hospital Thobal da Pukatuna Laikanari Manipur ILPS na halu haidona leimakon Manipur na sindino wakan mi from satakare ngasi koirangai kaithel da leimakon gi members na pham ki bo wakan mi from adada Manipur ILPS na halu mahiroi hatpa yaninde haina iba play card sing sinaki tungda wakan mi from adada saruk yakiba miyamna khurai lariga mum lekai da leba sapam Robin Hood ki yumda rally amat laki lone na imungi awabada saruk yaduna sel gi tengbang su piram ki Manipur ILPS na luhaiba JCLPS na mangjin thadana changsaliba miyanggi khongjang asibu sagal aduna ngasi Imphal East District ki Moirang Kampu Sajepta Star Club na maru oiba thodang lauduna wakar mi pham kre amasung human sen semduna yaningdaba utkre Tera sayang konthojam laikai lairak arawi amasung sapam lairak ibudau khabagi Apun ba Maira Pai Bising na Laikitraba Sapam Robin Hood ILPS ki Yehuda Tina Soklaba Samom na Nawa Amasung Kaisampar headline da Sel gi Mateng Pangkre Khwairaban Nupi Kaitil Sengkat Sagatpa Lup Amasung Khwairaban Nupi Kaitil Sinfam Amasung Saptang Kanba Lup na ILP ki Yehuda Police ki tear gas sel na Pam gi Mita Sokpa gi Gauti da Layang na Basatkraba Samom na Nawa gi Mumang da Lupa Lising Tra gi Mateng Pangkre Amarom da Uripok Assembly Constituency ki Ward number 4 gi United Club 7 na Samom na Nawa gi Mumang da Sel gi Mateng oina Lupa Lising kun Tengbangkre Hayang ayuki pung tara dagina nungthin pung baro makai fawba wahingom laikai dagi hyang thang fawba ILPS yahoga mari lenana human chen semgani haina apunba langthabal mantri khong amasung phuram khong nambul mapal ILPS demand committee na pawjelagli amromda joint student union of government higher secondary school na thamgiba pandam sing government na pangthokiba leitabana school amasung coaching center sing thingbi khongjan di makata na adamak jangsin kigani adubo hayang august 12 athoba singi numit asidi oja singsu Pangtokpio haina joint student union appeal torkli Inilain permission satna hanana ba khongjang da aso open nangkhrabai imung manunggi mafamda khwairaban ima panthobi sana kaitel mari super temporary market ki perform phambi imai vel sing sungasi helpline asigi kasam pataleba officer selgim teng pikhrei Laikitraba Sapam Robin Hood ki imung da miyam na ngasi su lepa leitana mateng pangnarakli All Manipur Petroleum Transporter Association All Manipur Petroleum Tanker Driver Union United Club Uripok Sinam Laikai amasung Uripok Buses Pati Laikai Kongpal Maira Paibi amasung Kongpan Kongkham Laikai gi Maira Paibi singna Robin Hood ki imung da selgi mateng pikrei Matung tarakpada All Manipur Petroleum Transporter Association amasung All Manipur Petroleum Tanker Driver Union gi mit singna rim sa satuna samom na nawda su selgi tengbang pikrei All Manipur Women Voluntary Association Head Office amasung Manipur ki tongan mafam da leiriba Amovagi unit singa kusamnarga ILPS ki khongjang da leikidraba Sapam Robin Hood ki imung manung amasung aso open nangkraba samom na naw yauna atai asok pasing da sel gi mateng pikre hairi All Manipur Gaurang Galila and the Sansenba Artist Association Thamaiban Hizam Dewan Laikai na so Sapam Robin Hood ki imung da sel gi tengbang pikre Imphal West Student Club amasung Khumbong Maira Paibi sing su ngasi Robin Hood ki imung da satuna sel gi tengbang pikre amasung leikidraba ki thawaina ingna sikna leirunaba minute ani tumina leptuna awaba phongdokare All India Student Federation AISF ki marfurak suba mapok common tharum pangtokare mapok common tharum ado All India Student Federation Manipur State Council na sinduna BT rota lebe irabar bafan da pangtokivani tharum adu ki manung sana ILPS ki ihoda laikitraba mahiroi Robin Hood ki mafam da minute ani tumina leptuna awaba phongdoki tharum adu da sahi asigi class 10 amsung 12 parikya da mai pakraba mahiroi singda khudol pot piduna pokning thogatki CPI Manipur State Council ki member AISF Manipur State Council ki advisor sing amasung members sing amasung tongan ba mahiloi sangi mahiroi singna thorom aduda sarbyaki Hayang August 12 na lakpada aina thingraba KCP ki lanmi sanglup miyam gi fingang lanmi MFL linkat khibgi trama thoirak suba common numit thokle numit asna lakpasta West Southeast Asia ki frupsa sing lup asigi marup mapang oibe yawlo khudingmaki luploi sing lanmi sing MFI gi lanmi sing amasung lebak miyamda KCP MFL gi Military Affairs Committee gi chairman KSS Lava Maitina yaipa pawjal pirakli
matang soi break maluzage manipur amasung malemgi tongan tongan ba I pau singa lunina aikoi break tagi yamna thuna hanjarake impact news bu midang ta thuna le break ki matunga mayam bo mukana tram oksari hoje makata ba pawda kairao assembly constituency ki manung sana leba sanam sanrok ta low pari lising wa sangarom isingna thumjinduna amang ata thokle hairi hadak nong kana su ki ba du dagi sing dagi center ko isingna low sing adu thumjin kibani mafam asta natana constituency asigi khanarok lamdung amasung wangkhem dasu lawkya ising thumjin khre hojik su lawphom sing asta thumjin duna leriba ising asi thedokphom amata su leitri law thumjin kibana awaba mayok nariba mafam adongi miyamgi awaba kok nanaba thorang amata manipur government amasung constituency asgi MLA na thaba amata packet people leitri haina pendana phongdok narakhi Thawal district ki manung sana leba sugnu assembly constituency ki charial danga si free medical camp ama pang thokre hida kya lem ne yen thokre anda thawal district ki mafam sing de ising sound thoki ba dona maram oirga mihoi kya narak pa amasung laina kya sandrok pa yabga ki bele bidagi medical camp adu sugnu assembly constituency ki MLA Ranjit na sinduna pang thokki bini sugnu assembly constituency ki mafam ayamba ising saw ki bina maram na medical camp asi assembly constituency asigi mafam sinba thungna numit tare ni chathakani hairi free medical camp asi ngarang dagi tangjeng khunjau da hoki bagalo ne ngasi serial khongnang laikai gi community hall da pangtoki bani state health department CMO thobal PAC wango amusung CIC sugnu gi doctor amusung staff sing yauna pangtoki ba medical camp aduda gyne pediatrics skin amusung medicine gi doctor singna miyoi kya layan ki lunena ultrasound x-ray amusung tongan ba laboratory test ki khudong jaba kya su medical camp aduda phanghan ki Isingsi overflood tawhrabnina kanagi yum kanagi low inkol loinamak ising da lupsan grabnina hujisi ising khara khara handarakpa matamda akhoi miyoi bada yamne health hazard oiba haitare aduna maram warkanda akhoi state ki health department ga loinana doctor ki kari ki hospital ki khudong sada mafam sida KMC pangthokuni tongan ba NGO mayam isingna akhoi kendra sigi ising sauna awana taraba praja sing sida laga moina moigi saiting amjaba ising yenba cheng chak yenba tobuna chingba mayam tobibodo madu ai press media gi kuthangda madu ai saite gi aina thagat chari ising isauna sogalaba sandel district ki khunja singda NPF na sana thaknabi gi mateng pangkhre NPF ki tim asine isauna sogalaba sakpi karongi kulsing su yingsin khre isau handakraba su sakpi thong tatkibana tangai fadana khunja singna lanthok lansing townabagi dama hojik wana semba thong amada lanthok lansing townari government athuba matamda miyang sangbinaba NPF ki tim asna appeal tarukli Bethel Church Wangjing Sabal Sekon Laikai na handaki ising isaun awabatarba wangugi miyam da ngasi seng hawai amasung thumyen thokre Church asigi tim amana ngasi wangugi tongan ba laikai singda satuna seng bek sani hawai keji ising ama thumbek lising ma yen thokibani Imphal West District ki Public Health Specialist Dr. N. Thoinau Singhana lusing batim amana Imphal West District ki ising isauna solaba mafam singda kangdagi sandokpa laina sing ngakthok anaba yengsin khre timaduna district asigi lapu patera phawak saw amasung sengmajinda satuna yengsin ki khongset adada hariba mafam ahum asigi miyamda Dr. Thoinauna malaria sandorak patagi ngakthok anaba potlam sing athuba matamda manak napa public health center singda asagi khuthangda athuba matamda phangalagani haina thajaba piramki Handaki chawraiba isingjina kang marung kokphamje amuk hena sandohali kang sanokpa laina gi chang henkalani adu redi akhoina tawgadaba upai se kang chiktenaba honaba haibasina akhoigi amatangarba upai ni hidak lupthoba kangandi kangna laina changba ngamde layeng changjingna hidak lupthoknaba akhoi hidak marang kaina leijai asajingna kangan hidak lupsi haiba matamda mayamna sahajok pibidana hau tawdana thawai phawba mangningai oriba Japanese encephalitis malaria hairibasingje akhoi ngakthokpa ngamgani Ising isauna manghangraba kaksing kendra gi manungda leba local sing kendra asigi MLA Y Surchandra Singha ngasi district agriculture office thawal gi staff singa punna yengsin bina khare MLA Surchandra na phongdorok gi matungina handaki ising isauna manghangraba lophum sing asi amuk hanna lawpan ba ngamloi do bonina ningtham gi mana masing maru oina gehu thabrom da mai onsin bana pharakani haiki gehu maru phanghanna ba mari lenaba department ta taksilakani su thajaba pikre thoksom rupapati leikitabaga mari lena ngasi
Langpok lakpam konjeng laikai gi miyamna hairangai thongda leba Dr. R.K. Prameswar gi yumda thomjandana bo hona khre adubo Norem thong bazar gi akoibda leba miyamna thingkhre ngase yupung 13 taba doida Langpok lakpam konjeng laikai gi khoi saunarba miyamna hairangoi thonggi Jagannath achouba lekta leba Dr. R.K. Prameswar gi yum tamna changsinna bo hona ki adubo hanandigi leramba miyamna Lerek Masinda Miam Adabu Thinki, Khoisaunar Miam Aduna, Dr. Praneshwari Bulokto, Maki medical license Kaktalu, Mi Harpa Dr. Miam the Kankanu Haina, Pen the Kolau Kasulauki, Khoisaunar Miam Adabu, Singami Police Station, or Siana Police Amana Laktuna, Thinki, Nakalamram the Harangoi Bazargi, Akoi with the Ladiba, Miam the Toxom property, Lake Kidabaga, Laikai, Miam Awa the Saryari Adabu, Mob Justice Kitondi, Laikai Esnaton in the Hanafondoki. India की लाइब्रेरी साइंस की फाउंडर नि हाइना खंगनरिबा डॉक्टर आर.एस. रंगनाथन बु निंगसिंगदुना लाइब्रेरी डे पांगथोकरे हारिबा लाइब्रेरी डे की थरम अदु मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन मला अमसुंग एजुकेशन गाइड सेंटर EGC सिंगजमैना सिंदुना सिंगजमैदा लेबा एजुकेशन गाइड सेंटर की संगनेदा पांगथोकिबनि थरम अदुदा मला अमसुंग EGC की मेंबरसिंग अमसुंग तोंगान तोंगानबा लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन क्यासु सर्व याकी थरम अदुदा सर्व याकीबा खंग हाइसिंगना मणिपुरदा लाइब्रेरी की कानब असी यामना मुन्न खंगदबना लाइब्रेरी की कानब असी लौद्री हाइरिब कानब असी खोंजेल असी यांगना संगसिनबदा मियाम संगना होनमिनबा मथौ ताय हाइबो वफमसिंग फोंदोकनखि लाइब्रेरी हाइबसी लोकसिंगी पुकैनी मसी मिपुम पुनमंगना दिखांगनरे लाइब्रेरी चौखलहनबगी खुदोंचाबसिदी अखोई मणिपुर द इवाट वाटपगम तौई पब्लिक लाइब्रेरीज एक असे भारत की अनहोन होजिफावदा 18 लेरे 18 अदुगी मनुंगदा अखोईगी मणिपुर की ओइना तरुक सुबदा जगह अम कनब ngomखिबगा अखोने पुनिंगदे याम चौथोकचरमी अदुबो ngasi फावदा पब्लिक लाइब्रेरीज एक अदु इम्प्लीमेंट तौद्री अदुगा एक ती ओनखरे इम्प्लीमेंट तौबा मसी हेक ngambदगिदी अखोईगी मणिपुर पुनमसे पुनिंग लोकसिंग यामना ओहेनबा ngomगनी Senior Writers Guild Manipur na sinduna Manipur aan boina pangthokiba Manipur film script sangdamnabagi makok mathang taraba sing lautokre aan bo mana sije guru mayum Susitra na iba mama haina mingthonba script asina taki anisuba manada aribam Sivdas Sharma na iba Mandale Mathel amasung Morangthem ibo pisang iba Meragi Thalina taki aduga ahum suba manana Kiran Maikam na iba ingagi nongna mingthonba script asina tabangamki lonina kabuida iba di Abonmai XL na iba Canada Tainagani haina iba script asna special jury award pirgani haina Sine Writers Guild Manipur ki president Manawi nangasi Manipur Press Club ta pawmisinga unaba amada phongdokre punna aiba kuntare na saruk yaki pasangdam na ba asigi manamathum yentopagi thom lakliba September ki tang kunda Sine Writers Guild Manipur ki mapok numit thoronga mari na yentokani hairi Manipuri film ibasing asi tangai fadaba chana kanglo lama Sine Writers Guild na Manipuri film ibasingi damakto ina thamjaba kangun sing asi pulap khangmina nabagi saruk amasu oina su pangthok sabani wahi wata season abada karam bana khoi season aba yai karam wahi wata sin aba bayadi haibana singba akupa chana kangun khoi Sine Writers Guild na yatho aba laire adugu mayam arusu mayam puna khangmina nabada hena saruk yanabagi damakta khoi gi khongjanga mani haina thamjage Kaya na pibum patanan leriba wahingum laikai gi lambi asi athuba matamda sembiyo haina laikai asigi maira paibi Young Social Cultural Union amasung dukan phamli basingna ngasi lambi asi bu thingjenduna khongjang changsin krai Nambul Turil gi maningda leriba Imphal gi maru iba lambi asi ka hena phatabana maram oirga miyamna satok sasin tawbada khudong sadaba kya mayoknari loinena miyamna satok sasin tawbada lambi asitigi uful waiful kya paisilaktuna manak nakpada pot yoliba singda awaba kya mayoknhalle hari athuba matamda lambi asibu sembidrabadi makhal makha kya gi khongjang changsilagani haina phongdorakhi 15 August Naksilakpagi section Thorang Lokatpo Oinangasi, Khoiraman Kaitel Polo Ground ki akoibida combing operation satakre. Operation adu ngasi numidang waram Imphal West District Police Commando gi OC Inspector P Sanjoina Lutsingba team amana satakibani. Polo Ground ki akoibida leiramba nupa kya ground manungda pusilaga verification sataki. Verification adu da saktak se suna yarondaba mioi 33 City Police Station da makhatana puki. Border Security Force की Golden Jubilee की थोंगो मरी लेने नंगसी इंडिया की तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा उ सारा लाख मरी थाखरे ngase yu pung tara dagi pung tara makhai phawba thakiba upambi gi masing asina mamang sahida limka book of record ki chance sanbangam khiba upambi masing lakh ahum lising marfu taraga
चाम निफु माथोइदगी हेनब ngमखरे मणिपुर की ओइना कोरेंगै दे लेबा चामगा निफु मरी सुब बटालियन सिंदुना लोकताक मफो अमसुंग खुगादामगी मफम सिंग दसु उ थाबगी थरम असि मतम अमुत द पांथोखिबनी ngasi थरम अदु BSF की DIG SS मृदुल सोनावाल अमसुंग कोरेंगै CMC की डायरेक्टर फादर लिजो इना प्लासेरी अनिना थरम मपु इना सरु याखे BSF का गोल्डन जुबली ईयर का फंक्शन का एक हिस्सा है जिसमें हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दाखिल करने का हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा करीबन 3,91,000 करीबन और हमारा टारगेट पूरा BSF में ऑल ओवर इंडिया ये हमारा 4 लाख से ऊपर है। मणिपुर राइफल एसोसिएशन की कुमंगारक सुबह मपो कॉमन थरोंग मरी ने पांथोकलिबा कुमंगारक सुबह ऑल मणिपुर शूटिंग कंपटीशन की पिप साइड 25 मीटर स्टैंडर्ड इंडिविजुअल पिस्टल मैन इंडिविजुअल की मसाना सिंह सी लोइखरे ngasi sankiba पिप साइड एयर राइफल 10 मीटर यूथ वुमेन इंडिविजुअल दा W जुलियाना पॉइंट सहूम गोहमफु RK ममताना पॉइंट सहूम गु तरुक अमसुंग M साउब सनुना पॉइंट सहूम कुमाथोई फंगदुना मकोंग मथंग ताखरे 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल जूनियर मैन इंडिविजुअल दना अजय सिंह हुइद्रोमना पॉइंट सनी कुमाथोई L डिलक्स ना पॉइंट सनी कुंथ्रोम दो अमसुंग G नरेंद्र देवना पॉइंट सनी कुमापन फंगदुना इवेंट असिगी फर्स्ट सेकंड अमसुंग थर्ड की मना फंग गमखरे 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मैन इंडिविजुअल दा G याइमना पॉइंट सनी यांखैमापन G श्यामकानाइना पॉइंट सनी निफु तरुक अमसुंग अजय सिंह हुइद्रोमना पॉइंट सनी निफु माथोई फंगलगा इवेंट अस द फर्स्ट सेकंड अमसुंग थर्ड की मना फंग गमखरे शूटिंग रेंज कुमल लपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था असगी मापनदगी सथरदिबा कंपटीशन असगी मखाताब इवेंट सिंह हयेंग सानरगनी मंगासुब कांगजम सरोजिनी देवी मेमोरियल जर्नलिस्ट शूटिंग कंपटीशन थास की तरामरी पांथोकलगनी हाइरी मणिपुर राइफल एसोसिएशन की मीटिंग मखादा के सरोजिनी देवी ट्रस्ट सिंदुना पांथोकदरब कंपटीशन असदा 25 मीटर पॉइंट 22 स्टैंडर्ड पिस्टल अमसुंग 25 मीटर पॉइंट 22 ओपन साइड स्टैंडर्ड राइफल प्रोन हाइब इवेंट असिदा अथोय हेंतानगदौरी मसाना असिबु पामजब जर्नलिस्ट सिंह थास की तरामरी का युग पुंग निपालदा खुमन लंपाक शूटिंग रेंज दा लुपा सनी गदुना एंट्री तौब यागनी हाइना ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की स्टेरोल अमन खंगलगली अरोबिद बुलेटिन असगी हेडलाइन अमुहन पिजरी ILPS की इहुदा फाजिल रुब महिरोई तरेट गवर्नमेंट कंडीशन अमत यावदन थादोरखरे अनिरक सुबो इन JC ILPS का गवर्नमेंट का वरी सानखरे नागा पीस अकोर्ट की मतंग पॉलिटिशियन सिंह वखल खर खलगा वा ngangbio हाइना BJP की लुसिंग चावना अपील तरोखली अमसुंग सेंटर का यानकिबा नागा पीस अकोर्ट सुक्सोई सोइदना माइ पाकने हाइना NSCN आयंगी लुसिंग मुइबाना थाजब फोंदोखरे